Kumshi benta ban rakhi ke jingdap san pausnem ni ban pediang ya ke jibli ksiar ha ke jela hadin ke jingyo jela pura balajan san pausnem nadu ukat kendai spa nyapuar ko office ke deputy commissioner ke Riboy district ringkat ke jing trelang bat ko office u district sports officer bat ke nongpo town committee minta ke step ke arp kendai terik risau arjar arpway ke lepelong ya ke jing mare ya ke belatip kum ke plogging run arjar arpway ya ke jing mare lasdang shwa na ling kedat hadu ke Nongpo Town Shopping Complex, but namau diang hadu ke Nongpo Town Shopping Complex. Qatar government celebrating 75 years of independence yang kari ini. They have a bit of kene ni kumla ongi kong mentan rupa kade ru kebentar bangin pentre ban ya celebrate dan ban ya letman ya begitu tidak tanpa yang state hotel ते हालात में कुम्भंग ये भी के जैसे दुनिया का नोट तो कोई तो बस सुबह हमारे निपे था कि कलेक्ट कवन लेने हा कि दुकान कुम्भंग जो अम्मी हमारे प्रोग्राम रू कि बड़े के बवाल शनि कि कमेंट हा बनियो ये बच्चे भी मो ता बनियो ये हमारे की खेलो दुनिया हा बो मेडिकल स्टाफ हिलों के एक बापला मंगा जो थी ते कनो haye bu dia tiknya bahaya lah sokong aja. Dari habang pek tak ada habang dia tak ada kesurok kalau tidak sedikit. Mungkin kapal akhirnya ni tungki bukan orang berema, wala ni dia juga berema. Habang itu yang jadi tungka yang pada haye mana dari siapa pada ni dia nada pada ketika inisiatif berhasil nak kalian ke Nongpo Town Committee atau ke collaboration dengan ke office kejongi pada sport. Nampaknya bagaikan air dan sedikit mesti next to God. Semua bah habang idan kejual diperkat jadi happen actually. Habang idan ke semua diperkat ke bakul. Ini balong harus akhir menyiru di Nongpo bakul. Nampak tahu idan kam ban em kat pun kata sejeng tip diberi sangjani pengilang kita diberi kiba long simple kiba simple ya kan kuat kiba haki di sini jongi bateri kali bat extend route saja dan sabar diberi sakit but sampai itu tadi tu nampak area ni dari tahu dari headquarter jom district Tengah tu kan dia berok misnong ke bagai tentang ni bagi ensure ini siapa mo ini bu dari dasar di bagian ini hikai di nong kalau kau bagai hamtam hari ni area bagai dia te ini hap ini mungkin ki ratli misnong bahap po kanong po town committee dengan yo bandrakhi ya kene ka jengdap nyok sang snem jongka jeng lai lut dari India ke jengi pada tunjuk ingin celebrate dan ini bikin rakhi yang jengdap san pausnem jong ke jelam Halia. Dengan ini ketika walking run kaba ini ki volunteer ibadah ini kisnong di bagian kinyo maniship bentang ban yamare dan banyai ban tunjuk sport ban tam ini kinyut ini di beton agak national highway pada tunjuk ini service road. Dengan ini kalau tang si benta jo kenika ban rakhi ya kata kecing hoi kata ke program bagi kon ke Swachh Bharat mission agak ni kat urban area ke jengi ngengek scam ba kani kan long tang kecing sedang patang ni sikmat inang le benta jengi ke kampung san susu pandang pun hoi susu igini kisinong kitau ke tengah ai kublai ya ki